High Court criminal case. Regina Wambui Njoroge. Regina Wambui Njoroge uria ugumirwo ni thitango thutha wa gwikwirwo ati ni oragire mwana wa mieri 8 uria andekeirwo kurora egwikara rumande kiumia kingi kimwe. We are going to remand her until we assign her a lawyer. Yes. After which we can now take the plea. We can read the charges to her. Ni itua ria jaji Stella Mutuku thutha wa mwikwiro ucio gukinywo igoti-ini umuthi. Riu egwikara rumande nginya Jumatatu kiumia giukite riria igoti rikamuhe wakiri. She was taken for mental examination and found fit to stand trial. Wambui uria uri na ukuru wa miaka 20 arerikana ati ni oragire Stephanie Nzisa itura-ini ria Umoja kaunti ya Nairobi hakuhi ciumia 2 hituku. Ona gutuika Wambui oigire ati mwana ucio ni kugwa agwire akigurario mutwe. Uthuthuria wa ndagitari wonanirie ati mwana ucio ari na dalili cia guitwo. Nyina wa mwana ari wira riria undu ucio wonekire. Stephanie athikirwo Kangundo kaunti-ini ya Machakos kiumia kihituku. Arume atatu aria mathitangirwo kunyamaria muiretu kimwiri na kumuiya bathi-ini ya Nazigi mwena wa Githurai mena cira wa gucokia. Ekwirwo acio ni Nicholas Mwangi, Meshak Mwangi na Edward Ndung'u-Gitau. Kuhitukira wakiri wao Harrison Kinyanjui, ekwirwo acio ni moritie maheo mweke wa kurehe aira ao 8 aria umwe wao maroigani uria wari minister wa wathani wa matura Anne Waiguru. No mucirithania wa igoti ria Milimani Dani Ogembo oiga ati wakiri ucio ndatariirie wega uria Anne Waiguru arakuruhanio na thitango iyo undu uria amwathire eke. Ekwirwo acio marerikana gutabania waganu ucio ceceni-ini ya maguta ya Millennium mwena wa Githurai 44 kuri Disemba mwaka wa 2014. Gladys Kigo, Inoro TV.